Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Yuliza Rasid Channel. Ini adalah konten pertama setelah hijrah ke Banda Aceh. Pagi ini kita jalan-jalan dulu, menikmati suasana alam yang ada di Jempet Residen. Lumayan guys, bisa mengeluarkan sedikit keringat pada pagi hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung di channel Yuliza Rasid, selamat menikmati konten-konten yang kami suguhkan. Semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kami. Oke guys, terima kasih. 내게로 가서 melt your heart. 조금 서툴지만 이해해줄래. 동화 속에서만 보던 just like shining star. 서로 바라보는 이곳, I'll be always by your side. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳, I've been waiting for a love like this. So 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나 우릴 감싸고 With you by my side. 지금 이 순간 서로가 마주하는 지금 I can see you through a little far away. 이게 철이 지난데도 내 진심을 내게 전할 수 있게 나의 품에 가득 안고 고백할 거야. You will always be my everything to me. Someday do stop boom boom babe. Someday boom boom boom. Because I'm here to give my heart to you. Yeah. Dum 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 Everything is so right. 서로가 마주하는 이곳, we've been waiting for a love like this, my love. Yeah, now, oh no, no. 내게로 가서 melt your heart. 조금 서툴지만 이해해줄래. 동화 속에서만 보던 just like shining star. 서로 바라보는 이곳, I'll be always by your side. Sunny day you make my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side. 멈춘 시간 속 서로가 마주하는 이곳, I've been waiting for a love like this. So 기분 좋은 바람 불어와 행복한 너 그리고 나
Oke guys, thank you sudah menonton videonya sampai habis. See you in the next video. Oke. Someday, someday,